Kovačević, učenica gimnazije Ismet Mojzinović 3. razreda jezičkog smjera. Danas je 21. februar i mi obilježavamo Dan maternjeg jezika. Moj maternji jezik je bosanski, ali u društvu sam sa učenicom na razmjeni iz Italije, te ćemo čuti nešto o njenom maternjem jeziku. Ja se zovem Sofija Marija Gracija Puglivrenti, a imam 17 godina. Dolazim iz Sicilije, a ja sam ovdje sa organizacijom AFS Interkultura zato što želim da naučim nešto više o bosanskoj kulturi i jeziku. Ja sam ovdje već 5 mjeseci, a vratit ću se u Italiju sul mio primo giovanile errore quando ero in parte altr'uomo da quel chi sono. Del vario stile in ch'io piango e ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, fra le ove sia chi per prova intenda amore, spero di trovar per pietà nonché perdono. Ma ben veggio, or siccome al popolo tutto, favola fu gran tempo, onde sovente di me smedesimo vengo in capo. Salma Čelina, učenica sam gimnazije Ismet Mojzinović, 3. sam razred. Maternji jezik je bosanski, ali aktivno učim turski jezik 2 godine. Zanimanje za turskim jezikom rodilo se kada sam istraživala svoj jezik i kada sam spoznala da je ispunjen turcizmima, a za koje i ne znamo da su turcizmi zapravo, poput riječi jogurt, jorgan, zozu, yol üzerindesi. Bir adım daha geri durma, asla pes etme, duyma, görme, konuşma, uç maymunları oyna. Onunla önüne bak, gözlerin hedefinden, beynin hayalinden ve gönlünün